Yero itrai. Yero itrai. Don't go away ga comments section. Don't go away ga comments ba don boong ba Jisu umla ba pengkhia. Jisu day ublay. Oi don giba comments kumta ngatip de niam ngamtip de niam train niam kasini Hindu Muslim. Bang ngamtip kanungun apda jumpi giba ngait ba utrai Jisu ulong shau blay ba im blay ba shisha. Wala job ya ga jingyam daga jing pat jungu na ga jingtap job ya ga jingtap kalom jingtap kamla ban bat sa yu disgrace hadrai Jisu ula job ya ga jingyam daga jingmi pan but don baong ba comments ba u Jisu umla ban penkhia hadrai katkum ga jingya limpi jonga katkum ga jingsyam jonga oh nyala syam yu try nala mat chisai try disgrace ngayok sngau ga sur ga jong try Jisu nadu snem arjar kat sau ya ka ba u Jisu ula kren sega doknut janga bat ngayok sngau ya ka sur ga jong try Jisu ka ba kren ba direct sega doknut janga bat nado kata ka por ka ngadap khat khandai snem nga sngau thu ba u Jisu ulong shisha uta ubalay ba im ubalay ba shisha namar ngayok sngau ya ka sur ga jong ya ka ba u kren sega doknut ukta ya ga im janga bat naduk kata klimat nga pediang nyutrai kumunong pedim kumusem kumutrai juga jim jinga bat kakamba ka bakhrau ka bangalamat kalong ga bau pedim ya ka mensim junga upen khia ya ka mensim junga bat hadin ga jia linti junga ban chekri utrai disgrace ban mani ban penkrau ka teng jung hadin ga jia linti junga katu kan isnem ngalayai linti ngalalai sigaji kai ngala sedang man puli ga tin jumle ho nya sa yo ia kikamba ia keba ublay u Jisu ule haba kibru kidwai kidon kiba yok pedang ki jupek khia oi akitu por ngampat da duai bahai ki pang ki bestom ngampat da be ksut mon gitu ba sya te sakhom ki ksut andre hadin bangalaya ilti kumbakatu kan Islam hadin bangalaya ilti ngala sedang ban keren ki tin jublay naga media kumni na YouTube bat hadin katu kadin por ngalaya ilti ngal syukri ubalay ngayu ubalay ule ikikamba upen khia ki bapang ki bestom kidon ki briu ki bakhot yanga ban duai habang ngalai ban duai ngayu utrai Jisu upen khia sisa hakipor ki mamsha ngam ju dalde ngam jumat dalde re hadin mangalaya lenti ngayu utrai Jisu upen khia ya ki briu habangi duai habangi keren ya gajingpang haga garteng Jisu daga bor ka snamu Jisu ngio ga jingpang kenria bat kidon kibru ke bayo pedang ya ga chemkhia ka bangilek duai sayeng jongki bat kidon ru kibru ke bayo pedang ya ga chemkhia da ka ba kisu snap ya ga khubor ka ba ngikren naga YouTube na Facebook ni Instagram kidon kibru ke bayo pedang ya ga chemkhia bat om tangkumta kidon ki ba call ru haba ki call ki ong ngadon ICU menta don ngidon pedang ki jingkut lat re haba ngidwai ngayi u Jisu upen khia ya kita ki beru usai kina ICU ki doktor ki ong om don lat chu kum wei haga jinglong beru ki le re ki shu shim ya inambar janga bat ki call abang yok mandwai ngayi utrai Jesus Christ upen khia na kata kadau daladi ngayo dala jongki khmak ngayo dala jongki skor ngayo snow ba Jisu hadu gini gesi udang pen khia yesibon ba kibriu ini gesi bat kikamba kena ya jia kene jan ni shakhman ngarangi scam ba utrai Jisu unang pen khia yesibon ba ki meseng ba kodor ki bodon syata gajingai namar ba habangi dua daga jingai bat ki yok pedang ya gachupen khia namar gaji im gastan ga gaji im ke bangiya daga jingai om daga jinyo om daga jingsngo om daga mi pendep ya ke re ni syakri Jesus daga jingai ningai ba Jisu ulong belai u ba im belai ba shisha na kata gadau kini ki ba ong ngamtip kila yo ini kila persyang ni kila mat ni ki pat mat ni tra Jesus re ngakwa banong ipi
Hapdeng gini gi comments. Ngapu samrki ngarki maroi. Haba kibru gi comments kulmar klem damat yeledi klem de syam yeledi. Namar mangayo i deledi dalagi jonggi kman. Ya gaba utra jisu udang le gi kamba hadok gini gesni. Om tang hakapor gaba udang don syakan gaberthai kum ubru rewat hadin bo oleyap kisran kilayai lenti haba kidwai wat kibayap ki im kibapang kikia kibatko kiyai kibamala kipait bat hadok gini gesni dang yo i ya kikamba ya kiba shibon kiskri gi jomble wat hapo gani ga state mikhalia ngai lengba kibru gi jongle kiskri gi ba skri gi jongle ngai i lengba jongki ubleu le ga kamba upen kia gi bon bahag misig bakodor nakata kadang ngakwa banong ki prolog di jinga hagani gasi kene gaji im gartam jinga speaker gaji im haga bengingait inu bele im ubele shout ta ude discuss ubalayap namata junga jungpi bat uba lami pan hagasi gebalai da geboru min simo khot jungbele la pani pan yo discuss bat ujis tu dang le gi kamba hado kini gasi ngamtip kanungan apdang jipi ba page ini ga live menta kibangait ba ujisu udang penkhia ye bobon bahag misi bakodor renga kwa banong ipi ba utrai jeswes udang penkhia haduk gini gesi udang le gi kamba le se don apdeng jipi pidon apdeng gajing pang gajing stom ngej utrai penkhia no ipi ha gini gesi namar ke don gabor ha gasnam jong utrai jeswes nagata gadau kini gi comments ki bakim pat damat ilade ki pat siam nagata gadau kaban kong ki pat siam utrai jeswes ke dok not joki bat kabaar kolong bakim pat dayo i dalai jungi khman rei ngiyo i dalai jungi khman sibon ba kimsing bakodor kiyo pediang gi chupkhia ujisu long jo menin mata shagibom jikon ulong bele be im bele be sha ulong seem jungi seem utra jungi tra usin char halor ke ke baro namar ulong bele ubal thawi ga beneng bar ga khandau nakata ga daw ya be shaprang le se don pedang jupi don ba mau don ba keren benye pi don ba keren kumno pi namar ba pi bot utra jeswes kwa banong pi utra jeswes uni alam pi un petilen ti pi IT be utra shenia be utra piru pelong gajingger khun ta ba bon ba kim sing ba koror ujisu ula bantan khia ge ba pang ge bestom hado kini gisni namar ujisu long bele im ubelai boshisha may God bless you.